simple present tense كبحال كله تاي مسألكم نارس simple present tense هذا بزعوا زلوا حق هاتماس لفاكتس المزرعة نتكاملوا simple present كاليها كالي سلا هذا general facts كالك habitual actions نمزرعة نتكاملوا مالتي simple present tense okay نعمل بأمانة رأيها okay the sky is blue سماوي لذي it's like كل شيء عزل الحق زي غيرنا قاليزي sun east the sun rises in the east okay صحي بمراق تبرق okay بمراق توصل لذي صحي كل شيء بمراق جالس كم توصل سنون بمعنى وصل تفلت okay look أهم زي سناي سماي color سماوي زبلنا يوم علتي so then كم زعين حق إزهان نجارات نمزرع زين تكمل ناي simple present form الله تايسون subject plus verb 1 or verb is plus object زي بدل نجيرها تحملهم object يا optional كله بتي كله من خلال okay verb 1 and verb is do you know what the difference between do and does تأيف على ما عايزين do نتكلم ما عايزين does نتكلم ما عايزين play نتكلم ما عايزين plays نتكلم ما عايزين go نتكلم ما عايزين goes نتكلم وزجوا أتهم تفضلوا هذا خم example do نوسد do نا does okay she نحريلنا she he it تاني نتكلم زي مسلستيو she he and it verb 1 or verb is go or goes do or does okay she goes okay she goes لذي verb is يوصل زيهم كل جزء ባህላዊ ክዳውንቲ ክዳን ሓበሻ ሽፎን ናይ ኣክሱም ፈትል ዙርያ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብዘለኹሞ ዓይነት ናብ ዘለኹሞ ቦታ ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና ከምኡውን ባህላዊ ኣቑሑ ከም ስፈ ማሕዘል ኮታስ ስኻትኩም ኣብ ቀረባ ክትረኽብዎ ዘይትኽእሉ ነገር ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና በዚ ታሕቲ ዘሎ ስልኪ ቁፅሪ እደውሉልና ሰናይ ምክትታል ኩሉ ግዜ ማለት we are talking about the present and simple present in her halina malati okay now let's habitual action can zara nxdayna she goes to church every Sunday he goes to church every Sunday he plays football every Sunday he play football ayibahale everyone's just now net I do you go to church yes I do you go to church on Sunday yes I do Lizzy I we then they you them I تلنا verb 1 I do we do they do you do okay so لذي them كأدم verb 1 نوصل مالتي I hope كذي دي بكا go train girl train he goes he runs every morning yeah he runs every morning okay that's nice habit I run every morning I you we they verb 1 used to verb 1 ማለት ናምነት ከም ዘልኩም verb is they can ናምነት play and place ታሊ when I say I play okay I plays we never say this okay she play or she plays he goes or he go he goes okay it do or it does okay so this is the difference between the verb 1 and verb is so comes here now look the verb chat term the difference between verb 1 and verb is كمان معاز من كمان حد أفيدنا that will be so simple to know the simple present tense okay I don't know case I am tired أنا دخيل من اللغة when I say I'm tired حز اللي هو حزي كم يالله سلا عايزة سلا بعايزة والله مالتي okay Abel plays with his sister on Saturday mornings Abel كل شيء قدام مس حفتو يجات قدام نجوا okay ስለዚህ አቤል ቀዳም ንግሆ ዝገብሮ ማለት كل ጊዜ ቀዳም morning when you say Saturday mornings ቀዳም ንግሆ ማለት እዩ okay
ስለዚህ أبي كل جزء كلام نقوله زلوا habit ويك زلوا لمدي نمزرع نتكلم لنا so we are talking about أبي كل جزء كلام لمدي تيمخان بس حفتو متشوات with مالت miss مالتي with his sister okay he talks on the phone often مالت تريقاني habitual مش النايم okay habitual like repeats ما تريقا مسهون نيات he talks on the phone often كل جزء okay so often هنا but when there is often it's by default it's noun مالت لا simple present مخان I hope عزيزي بتنس درجة تردينا practice مقوار كخبرنا يقولون مالت فورمتها تردينا يو simple present tense time مخان تردينا بلا مونا مع الثلاثة نامتينا بلا exercise نقرأ كل اللي مرهم كل لنا yeah exercise okay صحافوا أنبهوا like حسابكم كل زي مش سلسلة هم حسايق قارص نبي سلسلة نحاسوا نقرأتهم بإنجلش نحساسك okay we travel to LA every summer كل زي كرامتي نابل لوس أنجلس travel نقبل نقعزينا okay سلسلة كل زي كرامتي حيل كرامتي بس مثلا كرامتي نقور تريقامي كرامتي بس مثلا قصري نقور تريقامي action زرارة لا مالتي okay you see أنا عاملة سمزي ويلنا لنا نو سلسلة we travel ساينولة you feel me okay now that he إلنا talk أينولة he talks she talks we travel he نحكي he travels okay I think it's clear yeah Myra is excited about her new tie Myra is excited about her new tie excited ማለት ምህንጣዊ ከአ ዝኾነ ተሐድሽ በሙላ ተሃንጠ ያዘላ I go to office every day do you go to office every day okay حتى she نحلنا dash to office every day go or goes she goes to office every day I go to office every day معلتاوي خيس لازي when I say every day معلتاوي خيتي is all about the repeats لازم go action أنا okay simple present كبهال كلا simple present it's all about حدث سلا بس إحنا قاعدين نقول سلا habit لمجلس نتكلموا سلا habitual actions مالتي سلا facts كل منك كن simple present كن بالكلنا كل جزء حاجة formal صح subject plus verb 1 and verb is okay subject plus verb 1 يبقى verb is أيوة object لا object and object it can be optional كله زي كله يفعل okay الذي verb 1 and verb is مالت نعمت do نحريلنا does نحريلنا which one is the verb is does verb is okay now next when they نحريلنا do I do you do we do okay he does she does it does okay he هنا goes she goes okay but I go they go we go you go okay ባህላዊ ክዳውንቲ ክዳን ሓበሻ ሽፈን ናይ ኣክሱም ፈትል ዙርያ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብዝለኹሞ ዓይነት ናብ ዘለኹሞ ቦታ ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና ከምኡውን ባህላዊ ኣቑሑ ከም ስፈ ማሕዘል ኮታስ ስኻትኩም ኣብ ቀረባ ክትረኽብዎ ዘይትኽእሉ ነገር ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና በዚ ታሕቲ ዘሎ ስልኪ ቁፅሪ እደውሉልና